پرنسیپا 45 تایبەتمەندیên روحانî gava ku dijîvînê da serekên serekê hilbijêrin divê em wan taybetmendiyên ku di Încîlê da têne gotin jiddî bigirin. Bengeha vê prensîpê tevahiya çîroka mizgîniyê ye bi taybetî dema ku em dibînin ku dêrê çê dibe ev prensîp jî tekeliyekî bi çîroka tabûra jîhûwa da ya xayîntiya Îsa ya di Lûqa 22 da heye. Mizgîniya Lûqa 22 ayet 3 heta 6 خیانتا جهودا هنگی شیطان کت نف جهودوی گو جیرا اسخریوتی دگوتن گو یک جهر دخوازان دا بو و چو بسرکن کاهینان و سروارن لشکران را پیوی که او چاوا وی بده دستوان او زیف بو بوان را هفدیتنک چکر وی فرسند خواست گو وی بده دستوان و او جعلالات شیرین بون. لگور کتابا پیروز جهودا بوی گوشبر شافبرچیتی آخوا داری وکر لگور جهیج دایکبونا وی ناوی وی اسخریوتیه و ده جهودوی دا ده ناو 12 شاگرتان دا ده دوان بو و او یک جه 12 هنه. جهودا نزیکی 3 سال و نیف به 12 شاگرتان را ما. ایسا او هلبجارد گو ببا یک جه شاگرتان وی هنکرینن ایسا بهیست دید گو او مجزیان دکه اون کرامتا خوارنا 5000 زلامان بی جین و زاروکان دید او دبا گو او یک جوان کسان بویه گو الیکاریا برهفکرنا 12 سلیکن زیده کر خورک. دما گو ایسا لعازر جناف مریان را کر جهودا حاضر بو لیدیسا جبر جاف برشیتی وی ایسا ده بردالا سی زیف دا تسلیمی وی کر. ام خواندن خواد دومینن و چاقه او چو بسرکن کاهینان و لشکران را پیوی که ام وی چاوا بده دستوان گلو احتمالا گو کهانت که بریا 100 سالان ده پیمانا کون دا دربار سی زیف دا پکوره. جبرویه که وی بهف را ناس کر و فرسند خواست که وی بده دستوان کومکی اسیل زاده. جاره که پیشی گوی او جناف مریان را کر او چون سردان مالا مریم مرتا و لعازر. مریم به همو دلی خواه گلک جه ایسا حز دکر لما وی فیچک رونه رون هلدا و بویر رون کرن بدنوی حتا گود مزگینی یوحنا 12 دا هات عیمات کرن. مزگینی یوحنا 12 آیت 4 حتا 6 خیانتا جهوه دا. هنگی یکی شاگرتین وی به ناو جهودای اسخریوتی شیمون و گودست وی بده دست گود چما افرونی بهنخاش به 300 دیناری نحت فروتن و ندان بلنگازان. وی اویک نجبرگو خما بلنگازان دکر گود لیجبرگو او دز بو و صندوق بویرا بو و تشتگو تخستی هلدا. وی هر دم وی کاری دکر و ایسا دزانی بگو جهوه دا دکر و تجاری وی درمان نکر لی درسا گو ام فیر ببن گو اوه گو گاوا ام جکرینن خواه وستیان افتی وی وطایه گو خوده دا مشکرینن ما برسیار نگره. آخر جبرگو روژا حسبانداین تی خمگینی داری خیانت جهوه دا وکر و همی گناه داری لشیطان ودکه نمیزد شاف برشیتی. مجارا ما تایبتمندیان روحانی نو ایسا جهودا هلبجارد گو ببا یک جشاندیان لی او نشارا زبو و براستی جیگاوا گو ایسا او هلبجارد یک جشاندیان نا خدای شارا زبو گو ببری بره که گیانی ام دیسا پرنسیپی دوباره بکن. کلیتاین گیانی چاخ سروارن سرکه ین دیره هلدبجرن. لازمه گو ام صفتن گو کتابا پیروز داتن گوتن جدی بستینن. هونه بربینن گو چافداری یکم چاو هلبجارتنا ربانا ایسا گاوا گو جهودا هلبجارد خلاتی نکر چمکی بجارتنا ویج بو گهشتینا ارمان جاخواه یا خوده لازم بو. ایساج دست پیک دواد زانی بو گو جهودا وی بوی بده دست. فکر گرینگ اوه گو خوده ما برسیار دبینه گو ام بریارن راست بدن ده دربار ریبرن گیانی دا. چافداری دویامین اوه گو جهودا جبریارن خواه برپرسیاره و ام نکارن خوده جبوان سوجدار بکن جبر پسکتی فخدای مزگینی یوحنا 6 7 و 7 پرسکفتی فخدایی ایسا برسی و واندا ما منهون هر دخوازدان نبجارتن و یک جوا ابلیسه وی لسر جهودای سیمون اسخریوتی گود چمکی اف مروف لبر وی بو گوی بده دست و او جی یک جه 12 بو.
چاودەریە سەیەمین بەرزکەفتیفا مرۆڤێ ئێستا di çarçovaya fîzîkî da got li İsraîl heye dest bi wezîrtiya xwe kir û hindik ji rêberan bi kalîtaya teqwe û qenciyê dijiyan. Em gelek jaran xizmetiya îsa tevî şagirtên xwe wekî nîmûneyekî ecîb bikar tînin. Lê ew modeleke ku divê di ronahiya peyxema Xwedê ya pêşkeftî de werê şirovekirin. Ji ber ku gava ku cesûsa hat Cihostanê û Jelîlê ji belî hindik ji wan mirovên ku gihîştibûn û biramena rêberiyê giyanî rabûn tune bûn. Wek ana ya ku bi salan di perestegehê da dijiya û ji xwedan re deperîzand û mîna Sîmonê Kal. Çaxê îsa 12 şagird hilbijart yek ji wan ji aliyê ruhî, teolojîk û bi ti awayîne negihîştî bû. 3 salonîv îsa bengeha derê danî û wî bi tiştên xwe dest pê kir û jiyana van 12 ava dikir. Berî ku ew bikefin Oreşelîmê da ku bên xaşkirin heta wê demê wan nîqaş kir ku di padşahiya ezmanan da kê wê bibe yê herî mezin çimkî wan difikiriye ku dema ku ew li Oreşelîmê padşah bû ew ê bi îsa re bin. Ew bi rêyekî baş hatin lê ew rêyekî dûr bû gava ku Ruhê Pîroz hat di wan de guhertinek mezin çêbû. Ev merê bide pirse ku em lê bihêzirin û bersîvê bidin çend gavên pratîkî yên ku dêrê bavê je ji bo misyonerkirina rizgirina mêr û jinan çi ne? Matêna mirovên cîhatî da postên serokatiyê da ne? Heger we bixwaste dêrek ava bikin ve ya 12 kesên wek şandiyan ji bo serokatî nebijardin ji ber ku dê wê demê da dêrê xerab bikin. Dêr ne sazgirî bû û îsa bengeha wê ava dikir. Gava ku bedana Mesîh ava bû û ava bû û Ruhê Pîroz hat, Xwedê dest pê kir ku di jiyana mêr û jinan de bixebite heta ku ew di Mesîh îsa de mezin bûn. Nameyên yek Tîtos 3 û Tîtas 1 da dibêje ku em gerek di dêrê da serekên cîhatî destnîşan bikin. Pawlos di her du namayên da niyeta kamîlbûnê tune bû ji ber ku wê me hemûwan derxe û ew ê heta wê demê li ser me bixebite. Pêvanên mezinbûnê yên ku ji rêberê giyanî re hewjene evin bê qusûr bûn, bê navûdeng ew çawa dikarin bibin xwedî navûdengekî baş. Bûn mêrê jinekî paqişiya exlaqî bi nermî, hevsengiya gotin û kirînan, aqlimend, jîr û nefsbiçûk bin. Ji bo layîqê rêzgirtinê nîmûnekî hostatî, fedakar û jomerd be. Ku berovajî ji Hûdayê bi awayê bêyî tehdîd û bervaniyê karibin bi hestiyar hîn bikin û ragihînin. Bê alkolîk be, negrê dayê her çû rimadayekî tiryakî ye, di nêrîna xwe de hişk nebin, xwe bawer ger hirsa wî ya tûj nebe, hirsa ku dibe guneh û her hirs ne guneh e, lê dikar bi taybetmendiyên jêrîn ve guhîzînê gunehê. Ne nakoke bi devekî an fîzîkî şiddet. Lê vegerê da divê em bi nerimbûn, hesas, evîndar û nerm divê aştixmaz be ji nîqaş û pevçûnan hez nake, divê ji hezkirina pereyan bêpar be, meyla ne maddî. û ez nabêjim ku pereyê wî tune, lê ji pereyên hez dike û dike pêşanî divê mala xwe bi awayekî baş bireve bibe, ew mêrekî baş û ji aliyê exlaqî ve pak e û bavekî ji derbazdar e. Hezkirina qenciyê li peykarên teqwayê, edalet, jîr, cîhatî, bi alî û dêtperwer bûn. Dilsoz, pîroz û dilsozê Xwedê, xwekontrol bûn, Xwedê dîsîplîn. Ev armanjên ku divê her mêr û jin bigihîjin wan û yekanê rîya ku dihêle ku em bibin Xwedayê van taybetmendiyên ev e ku ji nû îdiyarkirbûna Mesîh, zanîna Mesîh, gihîştî û mezinbûna bi hev re yê heya ku em hemî bigihîjin asta tam a Mesîh li gorî îfadeya Pawlos. Werin em îsa bînin bîra xwe mînaka me ya herî mezin ku sifrê dest pê kir. Wî ji me re got ku wekî min 12 şagirtên ku ji tiştekî ruhanî û teolojîkî nizanin hilbijêrin, îsa ji me re got ku em bernamayekî şagirtiyê çê bikin ku mêr û jinên gihîştî amade bikin. Dibe ku bi salan bidome lê tenê gava ku Ruhê Xwedê
به زاینا دویامین چبه به خودنا پیو خوده هونه زوتر مزن ببن و ببن میر و جنین گو صورت عیسی مسیح نشان ددن. جارک دن پرنسیب دبیجه کالیتاین گیانی چاخ سرورن سرک یندره هلب دجیرن لازمه گو ام صفتن گو دکتبا پیروز ده هاتنه گوتنه بجدی بگرن.